kandi erizoba nyinemo Sheikh Kasim Hamud Kayaya Amir Owambara District 7 Akachiri. Yebali mnongo mtulikansi wa program kandi abakutureba kumwina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitere kamazenta njiri mwina abaruga kusale juma kampa mingu yabatambura kurunchi mnonga abarwire nshasha nimwe kandi abafera njirango ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nimwe abareni baterekanisa majenye ntubendeza ebirunji byonka. Bitere izoba ni Friday ya hamhero omukwezi ninga shom kalenda y'ikisilamu. Yes, elizoba nebiro 29 okwezo kwa Dhulhijja ninga sho ku 12 omwaka 2025 kandi mu kalenda y'ikijunge elizoba nebiro 5 okwezo kwa Mshanshu omwaka 2024. Yes. So munani wanje atwaza kutandikiraho obwelizoba turukuza kureba hanshonge kwateye na baraka. Abantu mirundi mingi no shangani baronde migisho hande tari yemwe neme hande ferire shimwe abamwe bakano kweranga nje ningabe migisha muyije mbahe migisha obushanga nawo wenyine uri kugira ngo nagabe migisha nawe ntakironda atakugire so mpenda kureba ahanshonge kwatene na baraka ningashi emigisha. Yes, nubwo muramagwite rizoba ekikuru basa okutega amishona namatu obasekana basima kugira ekiwa ito program yetu shina kwakira mu ndio gonde hazanani kushabotandikira utushobore baraka nicho kikandi Qur'an na hadithi nabikigamba bati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Webari mnongo bitime kanisa program kandi onchize nsime TV Nyamurungi. Nti alhamdulillah rabbil alamin obuhereza burungi okutubire nkobu twagamba kigambo kya Allah mwebale mnonga nsime nabakutureba kuyona abantu nibangambira ngo bakuratira program yetu hari abasemba bure abo kwenka hihi ihangariona hihi iyensi yona ni kuratira program yetu mwebale mnonga hati kigambo kiwabuza ogomulamo gwa leta batahi banje bakutureba ni mukuru munonga kigambo baraka ni kikuru munonga ningirango mutubwire muturebe kandi muturikize. Albaraka ne kigambo cyoro harabu nango no muswahili kiri mungu baraka. Yes. Albaraka ntimayisa thubutu alkhair alkathir fi shay'in wa ziyadatuhu. Nikimanyisa okugira ebirungi bingi kandi bikurugowa Allah bikweyongera okwe baraka nikimanyisa okutunga ebintu ebirungi narisho omuntu omurungi narisho ekintu kirungi kikaguma nikyeyongera oburungi bwayo nibweyongera enamba niyeyongera nikikanya. For example kanko cyo kurebera wano uri sanke embuzi wakatandika nembuzi emwe okuza kwesango inembuzi gana ejo ni baraka. Okatandika nente emwe kuza kwekango ine amagana oinenti gana ni baraka. Okatandika neduka oguza okatandika neduka kache okahendero lyo muzaho rusero amastowa n'amastowa ni baraka. Okatandika ino mwana ukatandika kaza kwesango inabani 10 ni baraka. Ukatandika otine ya denaka gari ukagura kagari wagumizamu wagura boda wagura motoka oriono yongera hadhi kullaha barakati. Ukati baraka ni kimanyisa kanchi garuke okugira ebintu ebirungi bikurgowa Allah bikaguma nibyeyongera. Baraka ne basa kuba omagara okubuye kiboryawo tokurwara ibakubye tokumanya nabya obuzumango ogunamira obuzuma tibakutera bikatu tokumanya ni rwaro. Ejo ni baraka ikhwana fi al-umur ni baraka umbangara. Baraka ne basa kubombana ne basa kubomucyara ne basa kubomusiza ne basa kubomunzu okararo munzu katungo businge okagwezegero kahumura ne basa kubomotoka okajigendera mu etetunga butando tekufafa echawe no kutamu oiro kahindura oiro katamu amasta ekagenda hali baraka. Baraka nikimanyise kintu okukitunga obulungi bwacho bukagumani bweyongera. Wala yastagna anu buri omwana yenda baraka
kati yo Qur'an Qur'an eji na hadisi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyenda batulebe ekibakimanye nguba Allah na kurjama nyigisa y'obusiramu na Qur'an na hadith baraka zona kullaha albarakatu kullaha min Allah azza wa jalla baraka zona nzigwa Allah taharu hayna amani taharu hayna obusobozi taharu hagabe migisa kureka Allah iwe kodde bomuntu aliona iranga ngundi aha no yende migisa no yendo iki obwiga omanyengo gwe no mufere no mushiriku na yenda kwiba na yenda kusisa enchiriza yawe kozo umfumu no yenda yemigisa ngo guze bintu bitambule oba no yenda yemigisa ngo buswere bwawe bubonere omanyengo wazo mushiriki akbar fa innal barakati kullaha min Allah azza wa jalla baraka zona nzirgowa Allah taharuho bukomo kobundi byona buri chikwetwa baraka asluhu min Allah illa kureka ichikwenda abakutureba bamanye fiha a'yanun hariho bintu hariho abantu nebintu nebigambo nobwire obu Allah yasoborira mu Qur'ani no mu hadisi za Nabi sallallahu alaihi wasallam ngo Allah kabitamu baraka nebintu bibiri tubicenge bitaka kubuzabuza baraka zona nzirgowa Allah tihinagaba baraka tara Allah ekyakabiri hine bintu Allah biyatire mu baraka akatugambira ngo wakore eki ninkwe migisa eki kirimwe emigisa ekirimwe emigisa haze emigisa egyo tere hamwe hariho eri omu bantu hariho eri omu binyamiswa hariho eri omu bigambo hariho eri omu bikorwa hariho eri omu myanya hariho eri n'omu bwire kulaha ebyo bintu twatunga obwire ntubasa kubishoborera tukakworeka baraka ezo nko kuzikubasa kuba koko Allah yagenzere nazita omu bintu ebitari bimwe kugira ngo iwe otakaza umushiriki Allah akakworeka ngo iki wakikore iki nkitiremo emigisa mingi gumiza muno kikora noza kutunga emigisa inama. Okay, barakallahu fikum. Ninja mwana wanje wakora so ninja sheyo oturabiremo ebintu ebyo byona yes ebirimo emigisha. Barakallahu fikum. Hati kantandike n'abantu abamwe bine emigisa kandi abamwe tibagine abamwe bine mice abamwe bine bingi nyingi abantu abakukiza yemigisa omunsumbu ni banabi ba Allah entuma za Allah anbiyaullah wa rusuluhu abanabi ba Allah messengers and prophets of Allah abo ni baba kukiza yo emigisa na bona Qur'ani kabagambaho ekoreka ngo binemisa huriwa na Isa kagira ngo waja'alni mubaraka aina ma kuntu Isa kuyabira na egamba ono manyana Isa kagamba immediately baheza kumuzara yagamba icyo kutangaza ikiyabanze kora konka kuyabira na Yesu bura akagira ngo ni Abdullah ndiyo mwiru wa Allah atani alkitabu yampe kitabu waja'alni nabiyya yampa nobwa nabi waja'alni mubaraka yampinduro wemgisa aina makuntu burhone kubandi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam burika fi kulli atharihi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kata emigisom bintu byebyona kuyabira zwaro mwenda kuba mwemgisa kuyabira stama aha antebe ezahimista emgisa kuyabire akwato mungaro iwo wahinduko wemgisa kuyabire ari yacho kurya ekyaza hemisa kuyabira mbenu atharuhu hatta no kuyabira tutuka entutuzeye basahaba bakaberundana bareta kenyenda bazikamura bazikosa ka perfume kandi bazikosa kombazi kandi bagira ngo zirimwe misamingi na nabi Nuhu banabi Musa bona Allah kabagamba mu Qur'ane ngo bine migisa bine migisa banabi ba Allah nibo bakukizayo emigisa omunsumu kandi abantu abandi omuntu eyakoma kutina Allah no kuratira
enyegesa y'abannabbi naye nawo ogw'omuntu niyakoma kubamu ebirungi n'emigisa fasalihuna kadhalika abantu abakozi b'emirungi baulama abakukorera Allah abakutiina Allah nabo balimu emigisa mingi n'ebirungi bingi munonga ekyo abandi abantu Allah yatusobire nabbi yatugambire ngu balimu emigisa munonga abaziire abaana baabo omuziire waawe naaba alina emigisa mingi namunonga wamworobera okamukunda okamuha ekitiinisa okarebeka ngu yakutuma ekintu n'okikora yakugambira ekintu n'omuha ekitiinisa ogw'omuziire omanye omuziire waawe Allah niwakumutoorana hine watu olina omuziire tokuba you did not choose your parent toragira okajja mu nyenda zaarwe omusiiza ku shaati nalesha omukazi ku saati ekyo Allah niwe yakyiremu ng'ogukaabe maama waawe ogukaabe taata waawe abaziire biine emigisa namunonga baba bakiri omu nsi omu emigisa yaabo niki iwe kuborobera bakyeta mu Qur'ani birrul walidain kimanyisa okutwaza gye n'abaziire baabwe okabahurikiza kandi bakiba baruga omu magara g'ensi egi adduau lahum okubashabira kandi aho ninyenda nabwe omuntu atakancyenga kubi umanya abashiriku bo buri kamwe nibagenda bakahindahindura hati twagira ngo omuziire alimu omugisa gw'omuziire niwo omwana okumworobera okahurira ebyakugambira okamuheesa ekitiinisa n'okumushabira yafiire konka omugisa gw'omuziire tikugira ngu genda ngu omukwateho omwesiige obanga ozakituuro kakuba yafiire omushabe kyabaho kazakituuro kya maama waawe oba kyasho oba nyokoromi waawe oba swenkazi okamusaba aho po wateekateeka ngu alimu emigisa kanje nde musabe n'okuyiyagira omu kituuru noba waruga omu busiraamu noba wakola shirikin akbar emigisa y'omuziire nakugira ngu n'okumworobera yakiri omu magara g'ensi egi okakora ekyakwenda kandi yakiba yafiire n'okuguma n'omushabira kandi okuha ekitiinisa abanyabuzaare n'abanyamikago b'ogw'omuziire waawe fa inna fi alwalidaini barakatin kathira abaziire bawe namunongi mwabine abakiina abaziire n'abeesengereza abaziire bawe bakozese borobere no mathala ekindi ekinanta abagambira omuziire wokino omukimwine omunsi noza omugira ngu maama nsabira ngu taata nsabira ndiyo ninkora bizinesi nsabira ndiyo ninza kushoma iwe omuziire sabira omwana waawe fa inna albaraka Allah katabaraka nyingi omuziire namunonga yanashabira omwana n'omwana yanashabira omuziire هذه البركات في الأشخاص إنزو بركة اليوم بانتو بركة زيندي تجيهم بركة اليوم بانتو البركة في الصدق في المعاملة والحب بركة الله نعتبرك أمكيونا yaba erimu abantu abine rukundo abakukundana abakwatanisa bwenu iwe omusiriza wano enda barako muka yawe gira rukundo n'omukyara wawe mukunde habeho rukundo haba mukundane okundana kimanyisa kingobe no mufiringa guno mwenda yaba atariho no missinga yagira obuzibu niwe n'obugira tokumukitinga tokumbiha tokushambana kandi omurekire okamukintu bakyeta abazungu okukitinga ejeka yona erimu omwami n'omukyala biine rukundo bakwatanisa fa innaha usratun mubaraka ejo nebe erimu baraka nyingi n'abeshenjera okwo noreeba obusiraamu obu
marriage wano oza kutaho mbuswero bukwera obukisilamu nibagiranguzayo oyekundire tihariho kugema nubyakuba ari omuziro omusilamu tayine bushoborozi kugema omuhara nareso mwishi nguswera nanka ninga swerwa nanka nikimanyisa ngo omuntu okamuswera omukunzire ikeri choice yawe kandi ekikutuma nohinduka niki nawe cyo mugume mukundane mukwatanise buri umwe abe nagambira mutahiwe amazima aba bantu abakore ekyo muka yabo Allah nabatambaraka bazara abana barungi bagire ntunguka kandi tugira baraka inamwe tukenda abantu nabaza kucenga kubi baraka tukumanyisa bugiga no basa kujanga ibana nkakano nibakundana kabatine sente baraka nikimanyisa obusingi nikimanyisa okurara kurungi amagara marungi nikimanyisa okumarwa nikimanyisa omuntu okubodyaho oshemerirwe toine kizibu izo nzo baraka konkaba mutakatekateka ngo baraka ziri mu sente zo baraka tiziri mu sente zonka nangwa nibinja bine sente batine baraka aine bara aine sente takurgo mu irwaro aine sente takurga police aine sente takurgo mu chihome takubyama abamweni bararo mu garage kandi waine sente tigo zo baraka baraka twakugira ngo nebirungi nko businge nkarukundo nko buteka nko kumarwa nkamagara marungi nebindi nkebyo haza twakugira ngweka erimwe abakundine Allah najita mubaraka najita mubaraka kandi niteka yonka nebukyakuba kiri mu business almuamala nabbi akagira sallallahu alaihi wasallam ngo albay'ani bil khiyar ma lam yatafarraka فإن صدقا وبينا بورك في بيئهما وإن كتما وخانا محكت بركة بيئهما نبي كان agambira abantu nakana agamba abantu babiri akugura nakuguza iworiyo nozo muduka kugura ekintu ogwo muguzi yakushoborera je akakugambira ngo cyo kintu nkikuza sente ziti nkikora kiti akabura kubuzabuza akashobora je kikaba kinenka kamogo akakagamba ngo haza wachitora konkati kintu orumwendo gwagutwara konkagwine kizigwe ekina neki kandi oguguru guti na guti niyo kamuhere okamushashura oyekundire oyo mwinire rukundo nabbi akagira sallallahu alaihi wasallam nguburika fi bai'ihima ejo transaction okuguza Allah nakutambaraka konko muyabi hamtahiwe nkondi ekyo kureberaho wamujyango gumwenda ni original obegesimu no original kandi oriyo no muguza duplicate ngo mugato kugura fresh go mugato kugura fresh kandi ogo guhereze wiki ejo nabbi akagira ngo muhikat barakatu bai'ihima ngo baraka Allah najiha omubintu nkebyo nabwe ekyo nimwe abaguza wano enda baraka gamba mazima Allah naza kuhindura owemigisa kandi mingi munonga asidu kufilma amaro gamba mazima ekiba noguza kintu mugambire ngo icyo kintu original lebo original neki ekintu duplicate ekintu nkiguza eki sente ziti ahabwe nsongeje kandi wagura wotine kakashi bakakuguza sente zikasigarayo gamba mazima wajya sente ninza kuzireta biti ebiro byahika sente zirete zabura oze yo mwasuborere umwensenjere za kongereyo konkota kabururo kwe ekyo nikireta baraka ubayiho tatuyo baraka y'abantu iyo koma gamba mazima Allah nakutamu baraka ajitomu mu family yawe ajitomu bana ajitomu bizukuru kandi baraka ejo nerondora erinkesha gama nebasa kuruga hamzire ezaha mwana ezaha mwizukuru no mwizukuruza egumene shuma abo kubiyo wagira baraka nawe ejo baraka tuzironde kandi tuhinduka baraka
haza abantu kambe mbatira tugambe n'ebintu ebindi ombintu ebindi baraka Qur'an ekazahari al-Qur'an al-Karim Qur'an Allah kajigamba ho mu surati An'am yajigamba ho mu surati Yunus yajigamba ho mu surati Sad akushobora ngo hadha kitabun anzalnahu mubarakun ngwece kitabe kinabaha kizwire emigisa mingi inna hadha al-Qur'an Qur'an mukureba erukwera nekitabe kizwire emigisa mingi munonga nabeshengereza Qur'an okumanya ngo erimu emigisa na Allah kajigamba wo kenyi yajangwe erimu emigisa na Nabi sallallahu alaihi wasallam yashobora Qur'an erimu emigisa wakati tugambira Qur'an erimu emigisa emigisa ya Qur'an niki number 1 okujikiriza nekitabu kya Allah number 2 okujisoma tilawatuhu okujisoma number 3 tadabburu maanihi okugezaho kumanya ebigambo bya Allah nibimanyisa ki ekyakana ittiba'uhu okujikuratira yakugira ngo eki okakikora ekyo takakikora niwo okakireka niyo baraka ya Qur'an al-Karim nabwe Qur'an baraka yayo tokujizwara tokujihindura hirizi nomanya abantu abamwe nibazanko mbafumu nimbeta abafumu abari kuterebita abakuterebita amhandi ka ayatul kursi amgira ngo gigendo gite omuduka yawe bakastomani biza kwiza bingi okwino kuhindura Qur'an hirizi obamgira ngo je ayatul kursi obahandikanga nka al-Fatiha gitamushego obaje gitomu wallet obajito moto yawe mu ingini Qur'an tabizire kuhinduka hirizi Qur'an tihirizi nguni bagiye koma obangu nojita omuwale totunga sente wangu nojita ahamushego ngungogira amakamarungi ngaha Qur'an no kujishoma okajito mu nkora fabarakatul Qur'an baraka za Qur'an niki kujisoma okiburire okakire ndware ekyo no kujisoma okinenke bizibu Allah kihaye bizibu ebyo okiboinenka mabanza Allah akakubwire akakwa sente okagashasura okiboinenka za satani amahembe ze ebyebakweta majini gakwenda kwezaho ukasoma Qur'an ekagabinga niyo baraka ya Qur'an hati Qur'an eji wano enda baraka mbanze mbore ko kachi omusura na mnongeze mbaraka esura nka al-Fatiha al-Fatiha niyo chapter 1 the opening majeta the opening chapter opening of all good things nguneba neigura oburi karungi kona surati al-Fatiha mbaraka jisome na kweshengereza nonge mirundi mingi ya kabiri suratul Bakara eje chapter ya kabiri bajita nabi akajigamba ho yajitango suratul Bakara akhudhuha baraka wano jimanyo je kwasreho no boyine migisa mingi watarukuha khasra kandi wota kujimanya wota kujifaho no boli umurosi no wafera hangu na mzamia jango la yastati'u hal batalatu ngwabaro jitiba kujibasa te haruho akubasa kuroga waba no soma suratul Bakara narishi nenzu iba kusomera mu suratul Bakara stani tekubasa jira yaberi mun kamarugo ngate kokwika obumwa mahemberi mu biza stani aba emizimu nete kokwiruka yahura suratul Bakara ni somwa omunzu suratul Bakara na mulongo mu suratul Bakara ejo nobasa kuba otayene manyane ne sura mpango ebasha kutwara ubwire nkeshahi ibiri ryo no isoma obesahi mwene chweka ni aya nkabibiri na bibiri hihi na negendo mbisha ati sura ejo Bakara otaji basayona at least soma itanozo kubanza ojende ayaye bakweta ye aye kujangu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ejo takajishuba
ozomu aya ekujirangu rabbana afruq alaina sabra wathabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ejona yotakajire mwajisoma oze ayatul kursi ayatul kursi nabi akajigamba sallallahu alaihi wasallam eromba bibiri ya 5 ngo hiya a'zam aya fi kitabillah niyo aya ekukira kitinisa mu kitabo kya Allah niyo aya ekukira amani omu aya zone ziri mu Qur'an bagita ayatul kursi iri mu surah Bakara aya ya 5 na kweshengereza nabbi akagira mtu gisome munonga na buri kweza kusara waza nibagita inamazina mayingi munonga ejo aya nitanika Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aya ejo nibagita ayatul hifidhi no inangu Allah kume kintu kyawe iwe kito mwanya guwakita osomereho ayatul kursi tahara kwasa kukwata oryono kingeduka yawe soma ayatul kursi ochingeduka yawe orebe nko Allah kumira kistoka yawe onorgo mu rutoki rwawe watina babasa kwiba ibitoke byawe somera mu ayatul kursi norgo mu kiraro notina babasa kwiba obo mu kisibo babasa kwiba embuzi zawe somera mu ayatul kursi oryo mu motoka yawe noyenda ngo Allah gihe obukumi security very guru ekiruka cyawe tokwenda ngo bakibe iwe somera mu ayatul kursi ayatul kursi majeta ayatul hifidhi au kubera mu kigambo ekikugira ngo la yauduhu hifidhuhuma wa huwa al-aliyyul azim nga Allah takusanga buzibu bwona omukulinda no kubeberera no kumenseji na niguru. Okay, baraka fikum ni njano nanje wakura twaza kubanza kandi tuzeho kace omukahomuro ntugaruka batakarubira Allah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya Habib Allah Allah Ibrahim Khalilullah Ismail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nono anje nakwakira mukahomurako deka tukumize muna program itunyamurode program yo Islam live aha on TV West Studios. Nchinemo Sheikh Muhammad Kayaya Amir Wamba District kanturin tureba nshonga nkuru mnonga ekwatire na Baraka nenga shi enjisha twarebe bintu ebimwe mjishana n'abantu nkaba nabi nabankurijan tubireba haza twatahindera turi yari kutoreka edua ezirimo baraka. Yes, ntuza kurena nebindi so ekikuru takarugaho obase kutambara nwite kandi agire ekiwaiga on program eche nani kushaba gumisa mashobora wewe mnonga mtubeka sana kutureba mwena barakallahu fikum hati baraka ya Qur'ani twantugamba twagira mu surah al-Fatiha iri baraka surah al-Bakara izwire baraka twatwaka aya ya bakwita ayatul kursi twagira ngo iri baraka yo kukumira nebintu byawe aya nawe shenyereza mu gikwate kugira ngo Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aya ezine baraka zindi ombakarejo ni ayibirizi kuhererukayo ezikutandika ni amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih nabi sallallahu alaihi wasallam akagira ngo ezo aya ibiri omuntu yasoma nawa yanaza kubyama akasoma kafatahu nizimara nawe cyo aya tu suratul Bakara izwire baraka no kuzomu suratul Al-Imran ya kashaf na izwire baraka nyingi imwabaya no yendo butegecha aya iri mu surati Al-Imran aya binamkaga binamshanzu kutandika ngo kuri la malika al-mulk tutul mulka man tasha no yendo butegechi no ryo campaign no yenda webe mbezi oryo inobizi bya administration yo business yawe organization yawe tuma ayezi ibiri mu surati Al-Imran kul Allahumma malika al-mulk ya birnita amrina mkaga binamshanzu oraba no mbira na salam otu manyatna nchyo al-Qur'an ngine kati ko nyiste kunda ruga nzombe gamba tari Qur'an hati Qur'an har yesuri Nabi sallallahu alaihi wasallam kaburi kuza kubyama shoma zingine baraka ya mani surati Hamim as-Sajda na surati Tabaraka ya mtabaraka nwajeita surati al-Mulk na ezo sura zizuire mingisa ya mani haro surati al-Waqi'a
izwire emigisa y'amaani alwaqi akugisoma nabbi akajja kwano gisoma buli kiro tokubaasa kugira ebizibu nakakyenako mubazi akishaita kukyere kirimi katugira omuntu takuzimanya abamu obundi takuzimanya ezesura yakwata nkasidya kataho ninga fresh akateekamu ayas ezo akaguma playing is it fine ni habaasa kunkana atahekoriyo wazeshomera kandi wallahi abakutureba twerwaneho niwe iwe numanya ngw'abantu kankwe ekyo kurebera itabasomera mu myaka ya 8 eya 9 mugize computer zikazirwayo abantu bakaba batakusoma computer konka abantu bona hati begire computer tibegire amasimu ebintu ebya technology bikwize kandi tubyega benshi bano yetaho umuntu utingasomera Quran mpaka riyali Quran hadha dhikrun Allah kajango dhikri wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa la sawfa tusalun au ejo Quran yawe kandi Allah anaanza kujikubuzaho obwencho tarafireho neyambiwe kora neza kubingira nebingabaroji nebingabe abanyentima nesingura bazikubawe bone baraga kuriya iwo osomera busome Qur'an utina cyakora hati ekindi enani koreka sura zindi hariho sura 3 ezikuhereruka yo mu Qur'an la hawla wala quwwata illa billah eza sura keswari suwari ni ngufu munonga kunkazirimu amani nemigisa mingi kul huwa Allahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas hazejo Qur'an ejo katujihendere tutyo hatuzabigambo ebigambo biri mu baraka nibiha ebigambo biri mu baraka number 1 at-tahiyatu al-islamiyya enda musoyo busalamu ejo Allah kajigamba wakajangu wa hadhihi Allah kajigamba hoya jangu tahiyatun min indillahi mubarakatun tayyiba ngwagenda muso nerugo wa Allah ninungi munonga kandi eizwire migisa okuvuga na mtahiwa wakajangu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu echo kineme migisa tahiyejo enda muso y'obusiramu ejo erimwe bintu bishatu byona nibikuru erimo kwendeza obusinge eriho kwendeza embabaza Allah erimo no kwendeza narisho kusabira omuntu Allah muhimigisa omuntu wa salamu no bawa musabira ibintu bishatu wamusabira obusinge wamusabira embabaza wamusabira nemigisa ya Allah subhanahu wa ta'ala ekindi kya kabiri addu'a okushaba okushaba Allah ngu Allah rahanga wange mpa baraka iwo kazani se kigambo okusaba baraka tugisabe omuduwa ziri mu baraka haredwe kugira ngo n'omuntu wamukorera ekintu akagira ngo baraka Allah fikum niwo kungarukamu ngo fikum baraka Allah kandi ni nyino kushemerwa ngo abantu beyingi begire kigambo ekigambo baraka Allah fikum no bawa sabira ngo icyo kiwankorera Allah kitemu baraka na wagaruka ngo wafikum niwe Allah kuongere baraka icyo kigambo ni kirungi munonga kukire bigambo byona ebitukozesa omukwebaza no kusima omwanya gwo kuzaho kagira ngo webare wakora munonga nasima aiwe mujengu baraka Allah fikum kale wayenda kigambo mun yankore nguranga kwemigisa noba wakira ekigambo webare ati webare nkimanyisa webare kale tinkwenda kuza munongo mu rurimi tinkurumanya konkechi ekichi kya baraka ni kira uranga kumugisa abamwe basaba umugisa gumwe saba mingi jango uranga kwemigisa mingi hati ekigambo baraka tukitomo umbigambe bindi mbaraka twajingwe kigambo assalamu twajireba ekigambo barakallahu fikum wa fina wakagugaruka Mungu wafikum barakallah ebigambo ebyo biri mbaraka umbigambe bindi biri mbaraka ebigambo bikukiza baraka omunsi yona n'ebigambo bitano ebikukiza yo baraka imwe mbihude n'ebigambo bitano ekyo kuba
la ilaha illa Allah Yes. kigambo kirimu baraka nyingi ekyakabiri subhanallah ekyakashatu alhamdulillah ekyakana Allahu akbar ekyakatano la hawla wala quwwata illa billah ebyo min Allah kabyeta albaqiyatu as-salihatu khairu rabbika thawaba khairun amala yebigambo ebyo bitana kongereza wano inda baraka bitakaruga remi rwawe omuntu yakalungi watunga kirungi wagira ngo alhamdulillah emigisa yokunga ni mingi muno kigambo ebyo bigambo byona bizwira mu masha Allah la quwwata illa billah hati ekigambo ekindi ekirimu baraka okukigita bitano n'okugira ngo masha Allah la quwwata illa billah Nabbi sallallahu alaihi wasallam akagira nguranga yakuha ekintu byona okakirebaho narishoka kikwataho okagira ngo masha Allah la quwwata illa billah ekyo kintu takubasa kukwaka takubasa kukikwihaho kureka yaza kukihaho nabana kuha ekikukira obulungi فهذه كلمة مباركة kigambo ekyo masha Allah la quwwata illa billah kiri mubaraka mpitirifu tukigambe munga hati katuza yokulya obwire basakuba tusigaho omuntu yebiri mubaraka yokulya ebiri mubaraka nayo ni bingi hariho attamu wanakhlu attamuru n'entende kaze entende omuti gwayo nagweta annakhlu ayo nakhlu omuti gw'entende guri mubaraka n'entende yenyini bakweta date o dates ziri mubaraka entende wajibasa kugigura gigure ogirye eri mubaraka shajaratu mubaraka ekiriye kuri ekindi kiri mubaraka ni asalun obwoki nasigweta omubisi gw'enzoki hane ekyo kyokulya kiri mubaraka wallahi tumanya obukuru bwa hane obwoki tihakabireho enzu yona ey'omuntu etari mu bwoki obwoki n'ekyokulya n'ekyokunywa n'omubazi niyo first aid etakabire nebura mu nzu yawe obwoki nankuri tumanya obwoki obu mutebekanisa program na sukari kagirugireho iwe chai yawe omwanya gw'okutamu sukari tamu obwoki oiza kungambira Allah akagira ngu obwoki kuyabira nabugambaho akabugira ngu bwinemu ebirungi bingi n'emigisa na shifaa'un linnas nibutambe endwara zona obwoki bw'enzoki enjoki gye bakweta murahabu nagyeta annahlu noreba ekinagamba annahlu kha n'entende naye eri mubaraka n'omuti gw'entende kandi annahlu ha n'enzoki naye izwire baraka namunga twagamba baraka y'enzoki tumanyisa obwoki hane obwoki obwo namunonga bwabutatukwiye nomanya abantu nakipura obwoki nagenda bamwe bakuzirisa azihanka sukari zirya sukari zisoboza obwoki sukari yonka egyo timu baraka enzoki kusoboza obwoki obuli mubaraka nebe erifuri negenda yerira aha bimuri byekwenda Allah akagira auha ila nahli Allah nagiho obutumwa ngu genda orya kimuri kiriya nakiriya egyo niyo nzoki ekora obwoki obuli mubaraka ekyokulya ekindi ekiri mubaraka hariho ekyokulya kibakweta azaituni zaituni chochi zaituni ni olive muzungu agiyita olive omuruganda no nyankoni bagiyita omuzaituni omuzaituni n'omuti nikushoboza ebijuma birungi munonga kandi koramu na buto ibakweta olive oil egyo buto nirungi munonga okugirya n'okugyesiga ezwire baraka Allah kagigamba yagira ngu shajaratun mubarakatun tayyiba zaituna musurati nur Allah akagambaho omuti ogwo gwa zaituni yagugambaho kuguri umuti ogw'emigisa mingi munonga iwezo mu supermarket obuzengu nyenda olive oil na munonga je eri virgin eri original
oyinza kuba wagula ekintu ky'emigisa mingi harimu habbatu sada akakazuma kakwiragura nako nako emigisa mingi nibakeeta habbatu baraka nikakali akazuma kake kali konka black seeds omuzungu nagyeta black seed nobasakkalya kalya kazuma nobasakkalya kalya eshano basakanywa omubisi gwako guba kweta black seed oil nibakweta zaitu habba asawuda ekindi hariho amate agamate mutakagazanisa Allah akagira nabbi akagayigisa umugeni ngo necyo kurya kandi omulingo nigwo gumwe necyo kunywa kandi kiri mbaraka amate gente owagembizi gari mbaraka nyingi munonga omukuganywa no mukugalya nkebyo kulya ekindi enyenda mbera ombugufu ebyo kulya bindi ebiri mubaraka ebinabbi atugambireho sallallahu alaihi wasallam ne amizi gibakweta zamzam yokoreba haji yarugamaka otakamusabira kindi kintu kyona musaba amizi ga zamzam n'amizi gine emigisa mingi hariho mizi omunsomu gine emigisa kukiza amizi ga zamzam manya gine obukomooko aha shenkuru yito wabikiriza Ibrahim alayhi salam n'omukyara Hajara n'omutabani wabo Ismail ogwo agamizi gatandika omutware bwa Ibrahim no kwisia hati gakiruho makaneshuro yamani tekubasa kuma ne bumwaka ga supplying esi yona temukubasa gahezaho abo kuba namizi go kutangaza nigarugo mwibare ryomire kunka tiga kubasa kwayo nibarete motoka byatwera bitika mizi bareta batireho za ingini zitera mizi nibaga supplyinga amakana madina abakugenda bagatwara omunsi zabo kunka tiga kwayo ahwe misa mingi Allah yatiro mizago agazamza amiza kandi agari muzamza agari mbaraka tuganye munonga namizi genzura al-matar amatar enzura ejeri mwemigisa mingi munonga namizi gayo namizi Allah akageta maun mubarakun amizi gine migisa amwe norebe enzura negwe butiba kufayo takubasa kurembeka mizi taine rugogo taine tanka wena reba ine yagawota agaga bazungu gari agareka ganye gafa busaganye wano enda kumanya obukuru bamizi genzura bozorebe ekire kimwe cyagwe cyenzura ekire nikigwa kiri kimwe cyonka aha bunyansi aho naho guhimbuka green egarukaho ejo green egarukaho aha bunyansi niwe waganywa amagara gawe nigatunge cyamani nabwe cyamizi genzura tugahechitinisa namizi gemigisa mingi nobwire bwenzura nakyo kakitwara habwire ombwire oburungi oburumbaraka obwire bwenzura obwire bwareba enzura negwa enzura na munonga ejya kugwa eriyo businge terumirabyo terumuyaga ejenzura ninungi munonga bano basa kusaba Allah musabe neberesire baraka nyingi baraka ombwire ekiro cyo rwakatano kiri mubaraka ekiro kya Lailatul Qadr kizwire baraka okwezi kwa Ramadhani kwizire baraka omyanya okukiza yo baraka no mwanya umaka ekazahari Allah kajita umul qura maka nigo mwanya okukiza yo emigisa hakurataho Madina hakurataho al-Masjid al-Aqsa omu Jerusalem ijone myanya eshatu emyanya egarukaho buri muziki gona yiguri no mwanya gw'emigisa وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا hatiaho twagamba abaraka ombyokulya ombyokunywa omyanya nowire nam okay barakallahu fikum njamno nanje wakora so twine kufaye munonga kandi okukozesa ebintu ebishingo kuyisha natugambira okureba kandi twabasa kutunga mubaraka omwanya gwo kwirukangira mbafu wallahi ibintu ebi ine story National Radio omushija ngo bakahende duka ye so ko bagenzire ningira bamuragira umufuma hari ngo babase ko umwe kumanya abahenzi kwato mshumogo so bagenda ko bashireyo omushawo
kandi omwanya gwo oba biki hati we amuhira amuhire yo kunyiryo omusaho yaho umufumu yaho ko umuntu Allahu akbar hati hadi min madarratu shirki n'obubenje buri omushiriki wallahi tu abantu bagambire bigambe bintwenda ngo mutunge mu rugo mushiriki mu rugo mubafumu mwizo mu tauhidi emigisa orinayo abagana bagamba nti emikiso itanajo emigisa yawe notambura nayo itwe ntukugeza kukoreka ureba ngugu otakazo mbafumu otakazo mbaroji otakazo mbafere koreba shekari yaho naye ranga ndindiyaha shekhe ningaba emigisa ninsabira abantu bakira ninkoraki omanyengo no mufumu no mufere taro shehe ngwari yaho ngwe nagabe emigisa nagihaye emigisa yona akugigabane Allah subhanahu wa ta'ala kandi erino mbintu ebyetwagambira konka taro umuntu ngwe wari yaho mu business omurimo gweye no kugaba emigisa muhesente ngo abahe emigisa manyengo ogu no mufumu no muchwezi no murangi no mushiriko. So barakallahu fikum shayna kankubuzeho kace eki twagamba amigisha konkana n'abantu abebisirani bahiyo bariya batubisirani akajangwa tashawu fi 3 ebintu bisatu nibasa kuba mu kisirani enzu ekiruka na numu umuntu nabasa kuba mu kisirani ata na munonga yaba mamlu abishayatin wasihiri washiriki umuntu yariho munonga aba emizimu n'abafumu n'abaroji n'amajini ubwo nabari obukomoko bw'ebisirani nabari wo kufereza yerwane hukirikari ubwo umuntu wena kukira kuzomba fumu akunde byofumu ebyabaroji akuzomu omubarangi ngugo mungu yazomba ombachwezi ugutara umigisa nabari w'ekisirani na wamuswerwa wanari shoka muswera nobana umanyengo wakigwaho na hati na eye umuntu nabaza kubari yawo w'ebisirani konka tikugira ngo akazarwa ari w'ebisirani kureka emitwarize ye emigambere ye emirire n'ebyakora ni mu bihinduro w'ekisirani manya na ikizo mizimu na ikizo mandwa ana ikizo mbarongo ungugwe aine obuyibo hansi y'ebitanda na shambana fama la baraka fihi wa kullama abamanyi bajangu eyokoma kuzahare n'ekitabo kya Allah niyokoma n'emigisa niyekoma kuzahare niwe niba nikwiruka kandi emigisa yakwiruka sitani yo niyo kwakira niba nikutwara yazina. Okay, so shena nyende turabiremo tukakora ki okureba ngo atwabasa kutunga imigisha ningashe baraka. Barakallahu fikum kibuzo cyanje na hati icyo kubanza cyabyona tukisabe wano inde imigisha gisabe Allah jirango Allah mpe imigisha ngo Allah wanje mpe imigisha kisabe mu ryankore rwawe kisabe mu rugando mu rurimi rwawe rwa mama wawe yakwegise tikuye tarho ngo nedwa ziri special kureka harwedwa iziri mu Quran nkedwa ina bagambira rabbana atina fid dunya hasanata fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar nga surati al-Fatiha nezindi kunka icyo kubanza cyabyona tusabe Allah emigisa kora asabe Allah emigisa naza kugikuhereza icya kabiri zikrullah ta'ala zikrullah ta'ala ntimanyisa cyo guma no yimbisa Allah azkar zum kashesi zum mwazo azkar ntimanyisa ebigambo bitukusoma omyanya n'emiringo itari yemwe nemwe wanoza kurya buri ko kurya kona no kunywa kona soma bismillah tubarak lakum fiha noza kutunga baraka bismillah buri omwe najibasa nebigambo bibiri bismillah banoza kurya gament bismillah noza kunywa mizi bismillah noza kubyama bismillah noza kuvuga motoka bismillah no samba pichi bismillah oriona nota hunduka ya bismillah oriona no bismillah bwenu ebyamagaraga we noza kutunga baraka tokwiza kuzizayo
ekigambo bismillah na waheza noza kulya bismillah waza kubyama bismillah waza kubya oriyo nozure emyenda yawe nonda kunaba bismillah oriyo noza kutaha mu toilet bismillah mbwenu bismillah beburhamwe noza kutaha mu bas bismillah noza gure kintu cyona oriyo no ya sent nozibara bismillah Allah naza kutera baraka kullama dhakarta isma Allah ala shay'in burikta fihi buri cyona cyo gambira hizina rya Allah nakutera baraka ekindi nko kunabagambira ekintu cyo ni murebe byo kurya ebi okulya byo ukabihezaho nacyo kikwesa baraka utabisigira sahani iwe wanoenda baraka nomanya buri cyo kurya kirimu baraka hati warya byo kurya ukasoma bismillah ukabihezaho ukakumba ebyare by'ibwarisa tubarakulakum fihi nibikwesa baraka ekindi ekikuleta baraka emichwe mirungi husnul khulq emichwe mirungi nereta baraka kugira emichwe mirungi niki okagira okumarwa okasima Allah okamwebaza buri kantu kona ki Allah yakuhereza girango alhamdulillah buri noza kuga ebirungi baraka tokwiza kuzihezayo zikrullah okusima Allah jalla wa ala okugira emichwe mirungi wahurra ekindi wanoenda baraka otarigira itima ni barieta mu Arabu hasadu abaganda ni bachete ensarwa innal hasada taakulu alhasanati wagira itima ibinu emjisa yawe niza kufa utakagira itima wareba umuntu nanka yatunga kirungi musimbireho birango hangana yibare wagure motuka mukama simu yibare Allah yibare kuhemotuka konkondi izo yagure motuka okahure nugu okahura obusasi okahura ukatanga gambo uriya yaza kuserwa banange tugire kibakweta okwendeza batahi bitwe birungi mutahi wawe yatunga kirungi shemerwa nawe utakahurire nugu iwe mutahi wawe yatunga kirungi okagira ngo alhamdulillah Allah hirenanka omahara azuire duguri alhamdulillah Allah najango tafayo ni naba winiza kuba ungi wagira ngo hari karabo nibo baherezeho ito hati ruhangata kutumanya akatuye watandika gambe bigamokeyo barakaniza kuchenderaho nabwe ekyo gira okusima Allah omusime kiyakha osime nekiyaha mutahi wawe otakagira nugu otakagira hasadun ebyemigisa otakagira itima wareba customer yataho muduka ya mutahi wawe alhamdulillah no wawe naza kwiza otakagireba kubi nankawe kani wakora wenka ite tiza kora ngaha buri umwe no mugisagwe kandi Allah no muringaniza Allah takuryanguzi takuryanga tansa la yadhlum rabbuka ahadan buri umwe Allah naza kumuha twagira okumarwa twagira rukundo twagira okwatansa twagira okuguma buri umwe nayendeza mutahiwe ekirungi Allah nawe naza kutwendeza ebirungi konka twazo munsi yobusomankuzi egensenzwire corruption oburyarya oburabbai barakaniriza kutubaho maze okay barakallahu fikum nona nje program tiniko yagendetyo mazima kambamye nkine ekiwayigamu ningashi ekitwakwezusya bitu yishkango Allah's timing is the best otakaza okagira nti obwiri bwa oburinde Allah subhanahu wa ta'ala naza kukicho kwenda
kwaraye ombwiro wakwendera abamwe noshanga no zoko kwata ngaha rindo bwire Allah subhanahu wa ta'ala obwari kuhera mu cyo kwenda niwe basekande kushemera hana zigana hawasali musa kana nyinemo Sheikh Muhammad Kayaya obitwaturi tureba hanshonga ya baraka ninga shi emgisha twaza kubendeza kurara kurunji wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.